Urutonde rwakozwe na Economics Intelligence Unit rwashyize New York ku mwanya wa mbere mu mijyi ihenze kuyibamo ku isi, aho yasimbuye Tel Aviv yari ku isonga umwaka ushize. Ikaze iyi raporo ya EIU yagaragaje ko uyu mwaka ikiguzi cyo kubaho mu mijyi ikomeye ku isi cyiyongereyeho 8.1%. Intambara ya Ukraine n'ingaruka za COVID-19 ku ruhererekane rw'ibicuruzwa abishyirwa ku isonga mu byatumye ubu bwiyongere bubaho. Urugero nko mu mujyi wa Istanbul, izamuka ry'ibiciro ryiyongereyeho 86%, Nos ryongeraho 64%, mu gihe nko muri Tehran ryiyongeyeho 57%. Ubushakashatsi bwa EIU bwagereranije ikiguzi cy'ibicuruzwa na serivisi mu mijyi 173 yo hirya no hino ku isi. Hanarebwaga ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi zikenerwa buri munsi bigera kuri 200. Izamuka ry'ibiciro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu mpamvu ikomeye yatumye New York iba umujyi wa mbere uhenze ku isi, ni mu gihe Los Angeles na San Francisco nayo iri mu mijyi ya mbere 10 ihenze uyu mwaka. Ni ubwa mbere mu myaka 40 ishize izamuka ry'ibiciro rigera ku gipimo ririho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho muri Nyakanga ryageze ku 9.1% mu mezi 12 yarashize. EIU yavuze ko intambara ya Ukraine, ibihano by'Abanyaburayi n'Abanyamerika ku Burusiya ndetse n'ingaruka za COVID-19 byabangamiye uruhererekane rw'ibicuruzwa. Inyungu ku nguzanyo zirazamuka n'isoko ry'ivunjisha rigira ibibazo, bituma ikiguzi cyo kubaho kizamuka ku isi. Umujyi wa Moscow wazamutse cyane kuri uru rutonde, aho wavuye ku mwanya wa 88 ugera ku wa 37, naho Istanbul iva ku mwanya wa 70 ijya ku mwanya wa 73, bitewe n'ibihano Uburayi na Amerika byafatiye Uburusiya. Umujyi wa mbere uhenze ku isi muri 2022 ni New York, ikurikirwa na Singapore. Tel Aviv yari ku mwanya wa mbere umwaka ushize, yashyizwe ku mwanya wa gatatu. Hong Kong na Los Angeles yaje ku mwanya wa 4, ikurikirwa na Zurich, Geneve, San Francisco, Paris ku mwanya wa 9, Sydney na Copenhagen ku mwanya wa 10. Imijyi 10 ihendutse mu yakorerwagamo ubushakashatsi ni Colombo, Bangalore, Alijaz, Chennai, Ahmedabad, Almaty, Karachi, Tashkent, Tunis, Tehran, Tripoli na Damascus. Mu mijyi yakorewemo ubushakashatsi, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse cyane, aho litiro imwe yazamutseho 22%, bitewe n'uko ku isi yose ibi biciro byazamutse. Imijyi myinshi y'Uburayi yasubiye inyuma ku rutonde rw'ihenze bitewe n'ikibazo cy'amashanyarazi na gaze, ndetse n'ubukungu bwasubiye inyuma, bigatuma agaciro k'ifaranga rya euro n'andi yo mu bihugu imbere gatakara. Imijyi ya Stockholm, Luxembourg na Niyo niyo yasubiye inyuma cyane.